Tentara Ukraina di dalam paritnya terguncang usai proyektil Rusia berdatangan. Proyektil tampak mengikat sejumlah tentara Ukraina di dalam parit. Rekamannya diunggah di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman penghancuran posisi angkatan bersenjata Ukraina di kawasan Seversky. Operator drone penyerang dari Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-123 dari kelompok pasukan selatan Rusia dengan serangan tepat menghancurkan posisi dan tenaga dari Brigade Senapan Bermotor terpisah ke-10 Angkatan Bersenjata Ukraina. Akibat serangan ini, tentara Ukraina di dalam parit tersebut dikabarkan tewas di tempat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Artileri Rusia terekam menghantam secara membabi buta sejumlah lokasi yang diduga kuat digunakan militer Ukraina beroperasi. Bangunan yang digempur disebut Rusia menjadi titik sementara tentara Ukraina dan pusat komunikasi. Rekaman ledakan dahsyat beredar di Telegram pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan di wilayah Kharkov, artileri Rusia menyerang Krasnopolya di titik penempatan sementara personel militer dan pusat komunikasi radio. Serangan tepat sasaran menghancurkan bangunan berikut isi di dalamnya. Sayangnya tidak dirincikan total korban jiwa akibat gempuran brutal ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Amunisi berkeliaran alias drone lancet Rusia menghabisi satu senjata Ukraina yang tersembunyi. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, lancet membuat para tentara Ukraina berkeringat dingin, mengintai atau operator UAV Rusia yang bermata tajam memperhatikan tembakan M777 Amerika dan segera mengirimkan amunisi yang berkeliaran. Sebelumnya, tentara Ukraina menyamarkan posisi senjatanya dengan harapan agar tidak terciduk Rusia. Namun pengintai Rusia menyadari ancaman tersebut. Lancet pun segera dikirim ke sasaran dan diklaim sukses melenyapkan peralatan militer Ukraina. Amunisi yang berkeliaran terus menghancurkan peralatan musuh, menjamin keamanan posisi Ukraina dan menunjukkan kekuatan tentara Rusia. Jelas narasi unggahan.
Rusia pada Selasa 2 Juli 2024 mengklaim telah menghancurkan 5 jet militer Ukraina di pangkalan udara. Serangan ini terjadi saat Kiev bersiap menyambut kedatangan jet tempur F-16 yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menembak rudal Iskander-M ke pangkalan udara dekat kota Nigorod di Ukraina Tengah sekitar 150 km dari perbatasan Rusia. Akibat serangan militer Rusia, 5 jet tempur multifungsi Su-27 yang masih beroperasi hancur dan 2 yang sedang diperbaiki rusak, kata Kemenhan Rusia di Telegram, dikutip dari kantor berita AFP. Kemenhan Rusia juga menerbitkan rekaman serangan dan akibatnya memperlihatkan asap abu-abu mengepul di lapangan terbang, lokasi beberapa pesawat diparkir dan tanah hitam hangus. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 3 Juli 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan adegan penyerangan yang dilakukan militer Rusia dengan menggunakan sepeda motor. Tentara Rusia menceritakan bagaimana mereka merebut posisi Ukraina di wilayah Staromayorskoye. Selama pembebasan desa Staromayorskoye serta pendudukan benteng besar musuh di arah Ugledar, unit penyerangan formasi senjata gabungan dari Primorye dari kelompok pasukan Vostok secara aktif menggunakan kendaraan bermotor. Personel militer dari detasemen penyerangan menggunakan sepeda motor untuk melakukan operasi penyerangan, mengangkut amunisi dan makanan ke benteng yang dikuasai. Seperti yang terlihat dalam rekaman, aksi saling serang kedua kubu berlangsung menegangkan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Задача была зачистить лесополку. То есть конкретно опорники взять, провести зачистку и заехать туда на технике. Сначала готовились на полигоне, то есть была конкретно схема, план действий составлен, макет воссоздали, точную копию. Получается, сначала же мы провели разведку воздушную и после этого составили макет. И там уже тренировали наши мотогруппы, там, квадроциклы, чтобы ребята знали уже, как им действовать. Вот, и все это сразу ходом выполняли свои задачи. Закатывались туда, закрепились там, произвели зачистку. Мотогруппа, вот наши ребята, которых мы обучали, они просто дерзко, нагло выполнили эту задачу, заехали прямо в Старомайорское, прям в окопы залетали на мотоциклах. Ребята сразу пошли на штурм. И все, и соответственно сзади пешая группа уже каких-то там добивала бойцов, где-то производила зачистку, ну как прикрытие уже было. И все это слаженно отработано. Проходили обучение, было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться и вести боевые действия, используя технику мотоциклов. Мы используем мотокроссовые мотоциклы, они более маневреннее, устойчивее на такой местности. То есть едем быстро и неожиданно для врага. Ну, от дронов маленечко посложнее, приходится увиливать, потому что FPV-шки летают 140 км в час груженные. Бывают с ними сложности, конечно, но ребята справляются, ничего, все хорошо. Tak terima atas apa yang dilakukan militer Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina secara brutal luncurkan serangan balasan ke parit-parit Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 3 Juli 2024. Di wilayah yang tidak disebutkan namanya dalam narasi unggahan, brigade penyerangan Kiev ke-5 melibas habis semua tentara Rusia yang terdeteksi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, jauh sebelum melancarkan serangannya, militer Ukraina melakukan identifikasi dengan bantuan pesawat tak berawak terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, serangan mematikan langsung dilemparkan tentara Ukraina hingga membuat tentara Rusia kalang kabut. Satu persatu tentara Rusia tumbang saat granat Ukraina tepat mengenai sasaran.
Rusia melemparkan ranjau anti-tank ke jendela sebuah gedung tempat kelompok angkatan bersenjata Ukraina berada. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 3 Juli 2024. Memasuki tahun ketiga invasi, baik Rusia maupun Ukraina, keduanya sama sekali belum memberi sinyal untuk segera mengakhiri peperangan. Dua negara bertetangga ini justru makin gencar dalam saling menghancurkan satu sama lain. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pasukan Rusia meledakkan tempat tentara Ukraina berada dengan serangan mematikan. Insiden ini jelas memberikan kerugian yang signifikan pada kubu Zelensky. Pasukan Dirgantara Rusia menghantam basis serangan operator drone angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kherson. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 3 Juli 2024. Petugas pengintai melacak lokasi operator FPV di distrik Berislavsky, lalu pesawat Rusia tanpa ragu memberikan pukulan telak pada koordinat musuh hingga membuat sebagian bangunan runtuh. Seperti yang terlihat dalam rekaman, total ada 2 kali ledakan dahsyat terjadi di titik pertahanan Ukraina yang berbeda. Insiden ini untuk kesekian kalinya menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. С 22 по 28 июня вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, логистические центры накопления вооружения, передано вооруженным силам Украины западными странами, а также цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Также поражались пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты, а также 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 1560 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и 43 автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены 33 орудия полевой артиллерии, в том числе 7 гаубиц иностранного производства, а также 3 станции радиоэлектронной борьбы НОТА, Буковель-АД и 2 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 4 механизированных и 2 танковых бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад территориальной обороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 40 автомобилей, 3 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых 6 американского производства. Кроме того, уничтожены 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США, а также 11 полевых складов боеприпасов. Подразделения в южной группировке войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 аэромобильных и 2 десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Противник на данном направлении потерял за указанный период до 4410 военнослужащих, 2 танка, 8 боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Кроме того, уничтожено 7 станций радиоэлектронной борьбы, анклав, Буковель и 25 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки «Войск Центр» улучшили положение по переднему краю,
и нанесли поражение формированием 4 механизированных, 2 пехотных соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны. За неделю на данном направлении отражено 39 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины на данном направлении за указанный период составили до 2950 военнослужащих, 3 танка, 6 боевых бронированных машин, в том числе 2 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 3 соединений территориальной обороны и 2 бригад Национальной гвардии. Противник на данном направлении за неделю потерял до 930 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 36 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц FH-70 производства Великобритании. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 2 соединений Вооруженных сил Украины и 3 бригад территориальной обороны. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 740 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 48 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из которых 11 иностранного производства. Также уничтожено 8 станций радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель» и 6 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за неделю уничтожены 6 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Хаймарс», 1 пусковая установка МЛРС и 1 транспортная заряжающая машина вместе с иностранными специалистами, обеспечивающими их применение, а также 3 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 2 самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотных летательных аппаратов, 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 8 зенитных управляемых ракет «Патриот» производства США, противорадиационная ракета «Харм» производства США, а также 61 реактивный снаряд «Хаймарс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Алька». В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 56 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 777 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплексов, 16 446 танков и других боевых бронированных машин, 1357 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 020 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 049 единиц специальной военной автомобильной техники. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.